hi aputung bana kalapcho nyamong isana aning secho hatsila kanyang tano ningseki tsipatariki ara makipamaye hi amasa yulile nera apamde anyanya atsa hipanyanya tapchining dang isana tangkidanang na yingchore aza azi katoi naro na liro ner apamde kanyang sene kichore ko isa apam na amangu shishono ningdang last siking la tangkidanang na pamsongere Isa sanya bananaba digerati sanya lat bananaba digelarati malongpa bala lonertina naba majority khidoi serong pa ma panung shulam api amaba ko khamla zero na liro nara atmunte akutiba ODC board member ninglana Krista amai salam se ochichare chenye ODC Day of Prayer la Hazada nolam chano ira board la zerati ira board thare mangali le ko isa use plapo ki lithoti la ade litho thare mangala ira board ti chanda khona hazada atamuna hiba bekhala nolam khona lile isa yuzerdi atamuna hiba nolam chachoku isa use plapo ki liba santamna utility amawano ngono nidang atamona tangkidang la toda yinso nyere OTC hi akutiba OTC kona ani macharoide akutiba zo OBS liko Oriental Bible School hazabaza 1986 la khantukona isa yang lila hiba Oriental Bible School jalina yako tanye alimi pekha mali chicho aichi
school du zama tanya adel college upgrade sanung chadale khona isa use plan hajda athingche bakaduliko 1996 kang July la hajda hajkola OTC OPS liya ko khante cha OTC khantu ko hajkola lin khuro ko 1996 tina OTC dige ko hajko atisa 2021 la hiba OTC cha atisa thale azike jinong ba athinche khathuliko ajego 2021 November chono makeba thanye nyamo platinum jubilee isa usbla yanglila platinum jubilee liko ajego hiba jubilee khona lide prominent personalities aranyat thare isa sangdamrati na commitment khadulicho platinum jubilee khacho ninglana hiba OTC cha PDH program dulin yarle ajego hiba platinum khacho ninglana adela MTF program launch chano angkona arana commitment khaduliko ko hiba commitment amala khabaja tangki dana na isa usbla bo giliba lithoti utility na ajada namara thein khoro ko chagang 2025 kala tu hiba MTF program cha tige nong cha athongche akono alang khatu charo ko ajana hiba county na tu hiba MTF program cha tige na yale ko hiba MTF la ade student akutiba aranya takulile ko ara takutingzana OTC board of director members rikuna sponsorship sana hiba MTF program cha tige na ji yale isa use plapo ki litro 80 lile 80 churches 15 fellowship lile ko OTC survey according to OTC survey hiba 80 churches 15 fellowship la OTC alumni rikuna tige no khuji cho litro ti twe tige thingcho ba fellowship amache khara atemi tige na yale ajego hiba OTC yo motoja college motoja OTC prepares for next generation leaders kona OTC motoja hajada lile ajego litro atamung la hiba college la na khiba ma kha OPS la na khiba litro ti la tige khuji choba ngure ajego OTC re yo motoja hiba hikuna fulfill cha choba ajada athingche amala khatungure ade OTC boki OTC ra enroll chako ne khiya ba students ara sipa thareke lile PDH ajakhanla PDH la ara sipa anya ajakhanla MTF la ara tako yorata sipa thareke 111 ajaja lecturers arangeki atora arangeki na khakam na piyale hajade trodana ate I report member nya thare manga use plan thona lile hiba board member thare manga ajakhanla student sipa thareke lecturers araki hiyo rataba OTC college atidashila achaubala jiale na khona achasa khatu chomachire ate theological colleges ti chanye grani net ni da makha scholarship langpa pa ni da facility ni da state government boki higher and technical education la achenge da khadulire ko arana achada college atamo category wise categorize sa khone lile ko isa OTC cha P category la liko last year dashila P category la liko ajokola ajiba kan kha to makap na board ko authority ko jada alang baba la na arako atoda je na OTC cha khata azike bala nguchi khoro ko achakhuna a category ngono cha isa cha criteria cha chiko ajego atile a category galap no ni da file cha process sana yale kona achasa utility de khatu chomchire along babala ajada azike nguche infrastructure development la khona part khona yale hajade aroe isa normally class hida pam khona achongra ya khona sengyuba teaching class teacher adela khata ahi type khatu kana role hajana para belong amathera advanced
matamtila colleges ti khata ran saro hatsari angi choba khatula isa sa acha standard cha chinu chada le ko atin che khatuli chona OTC class ran saba ja adil isa sa smart class ran chano na khona ajri facility hero khona adil smart class ran sa tigene yale along with that ade isa the backward jaga le isa jaga cha yang li cha ajako isa senyu ba ayang cha chanye ma khang le way of living chanye para ipanu cha kha bekha khaba akala cha kha je thinche nungur ba hacha cha chona sakho atazana timapur lan PDH graduate saba ma khang la wateli lan graduate saba ma khang yong li lan graduate saba cha sakho chanu chada le ko angi che khatu da lander din angi che ba khatu likhu ajego khang hacha hero angi che sakho chanu ni da learning sakho cha so no ni da isana pacha step khatu tu mu chinu ko na athap da ba khatu likho ajala ade isa santamri tisa scholars ti country baba la likhan le like US roi UK roi la matam baba la santamri scholars ti likhan le haje go time to time adela US la liba santamri scholars na sa US standard to para tu la angi chochi yaro haja ba the same knowledge ta isa OTC la khir khan sa chaso no ba haja da alam chung khaduli le UK la liba scholars santamri saliro abina sa UK learning stage tu la ziyaro haja baja isa OTC la lire student ka impart sa so no ba haja na thinke la na interactive panel khatu khautono facility kalap no ajako through interactive panel video conferencing lino time schedule chano ajako la US la pamba UK la pamba yong lila pamba ara atamo yo ta kon time khatu set sa ko na video conferencing lino ajako na country baba la liba amathe tu jiaro hacha sem cha isa OTC la liba student request angi chocha ngusono khona interactive panel class khantono ba chota ko hacha ba interactive panel wasati cha atesa lino cha chi cha chata jo aje ko khata no sponsorship khade no ngunu khona thapdana khemaling chana likho ta sirano amaiku isa Kefri Town publish lithona 2,50,000 arana hibani da sponsorship chachaku ajako hibaka mechonula board of director chairman jaroko ijayor la khona hiba interactive panel je ijaro wakona ligya liru khona hi walong ajada isa yang lila OTC la hi set up chana yo bajale atele anytime time convenient kheliro ajaba time to time video conferencing class conduct chano hajaku OTC students rikuna learning je yang lila ngu ba haja amachima tangi isa ngizare scholars US la kyoba UK la pamba kyoba Delhi la pamba kyoba hajari knowledge sa arana same chungunu aja angi chelana aja da khantu yo bachole hajade todanu shilam adesa sangtamrati isa usbla poki adesa churches 80 churches lile ajala pastor di PhD khabas sare liro ajari PhD tekri khabaliba pastor dizala time to time ara pekha acha chola ara na pekha chache cho pekha la ara pekha khona ara teacher OTC yo visiting lecture sa so no ba acha support na decision khona lile ko ara na ro khona ko te teach tharo ate atana guidelines to chona lero ata yo guidelines la na acha da OTC re te teach thano to no khan la isa OTC cha under atalile Asian Theological Association yo afflicted college lile aje ko isa Sirampur kyo ba ma khan la nata kyo ba along likhan le tangi sala isa cha OTC cha ata affliction lile aje ko ara khang ro ko ne teach tha de cha aje da ata yo norms tu liro achala ne teach thano ba aje da aje sa utility de che le ma te so le chenye isa OTC hi cha sano alira nya khatu yo college ma khan la sano yang tong khatu yo college ma tangi hi isa use pla sponsored college lile ko de use pla ko na yora no santamra nyacharolon liba nyazatulon liba kijilon liba kigulon liba atamu yora da ba santamra atamu yo college lile OTC college sa aje ko chenye port nilana I narate pede shem suna yale ko in abil chanya ba khatu za utility ko lithoti
nabi utility ko kukirati kuki libati atamuna hiba OTC ni da no lam aza chaso nyere tuno khangla isa utility yo asset khatuza apo isa leadership mall chaba za college santamra yo college hitu sar ba isa yu chono control yo ba jana aza khangla hila ina invest saru roide isa ne hila ko de support sarana amdala invest sar ba isa aza dalam so nyere Eastern Nagaland la first ever MDF degree college isa OTC na accountable le ko isa Eastern side la college theological colleges the association na tong accountable le ta atidashi MDF college degree college atidashi accountable male ko akhudi bali le isa Eastern Nagaland la na haje go isa utility invest hano ba isa no lam khano ba khata acha khatu isa ne da accountable along accountable le aje ko lithoti utility ko kiti atamuna hila masijo no lam khaso nyere matoza ate present learner di usepla lana na learner di ko ODC board of directors di lecturers di atamu yo da ko ako jona hiba college se pe ku ji so no ba ina ate na de yo choro hiri atamu la no lam khyo na yale tanye sala ate sa ato nguchino lile para ifano para advanced colleges ti para amathority ifano baza de step ato ala ato nguchino lile nyena lile aje go isa litho ko utility atamu yo da ko na thaje chada no nguchikala hiba OTC college para advanced college kyo charono haja khala learner sa advanced college la learner acha charo choroi isa OTC college la na sa learner acha charono santam ne da mangu acha chano na ko na hiba yo akikyo ko utility de chachile maso Hila river ponda apina kha dang tsuna bade dang khidan asa kecho machang tigira improperous apina hiba UCB mchide oh utility river pole adeli hiba kulusi lithola liba
yutsridi khadang zibeko anyi cheba amalang lile ara yutsila ara amela ara arangchola ara chabala achang uchbala khadang zibeko hida river pol de yote river pol na khadang kanyang sicho ai abudong ba I chingelang ara yong kula pamye kanyang rako hiba yusi yuchite hiba yusi chomochite ikadang kanyang sebeko hatseko river pona talisa arani da hidang kidang kechocho o abadongba ara tsang bar amateba lamnung de jingsong ko river pon hidang kidang kechocho abadongba lamchula lichenong ni dang river pon hiba kulusi yutra tamoni dang abi arang yong kula linje abi ni hidang kidang kechocho hatsedu samakona tuna abadongba kanyang sonong hatsani dang arang uchinu shilam river pon dang kidang kechocho hila isanang ngunalile atong de cha ara akandili khunang nguchacha nguchibala athang pi choro sonong river pon da kolusi laliba yutsra tamoni dang acha nguchi choro sonong athang pi choro sonong abin dang kidang kechocho hila isanang ngunalile yutsra jadi chengelang isa nguchacha ningtang chengelang tsunabar amateba lamnung na jingbede abadongba jisu krisa kechobede achang uchinong achang chang athangbi chorobenong ko hidade abadongba jisu krisa khadoi kanyanong 1977 NBCC General Conference kete isa aptamonu mathena lile lithodila pastor ti makhala reverend ti digonti missionaries ti makhala evangelistina shibalong ko arana adela isa nagarati Christian state kadwe achego isana del acha nguchino tsana barachingde acha khadu nguchino igo na heba 1977 NBCC conference kadi arana khadang acha thungche ba khaducha adela Christian ti Nagaland state la mabarati yutsra jadi adela isana acha nguchino go na heba county na chacounty na 10,000 missionary hajar thare limya tamolang mathego isa nagara nintang acha nguchisono go na isa langnarati isa tura isa charamaratina 1977 la acha nguchikhadu thungchejo hila isa nanguna lele khang isa na namtingte thengmude shkala hina chakang ni tije ko na adila 48 years yerepo ke kangda chitsiale chengela hindu yo chuga dena isa chuga achau sanong ba Muslim yo tapi dena ichi yo tapi achau sanong ba chengelang hazakha tang isani da alam thingno mala lile ta isana lam thingte ino kobi yo chogyona para Hindu state lamina khadang chara bai nguchinguya tumong government facilities private in achau choyara bai ta chengelang Nagaland state la isa purity isa langnurity Christian amatsidwe ta ne government nguchila a tumbili neglect chagona public hang UJ chanong chalang ma choba public hang muchino chalang ma muchu choba isa tumunungu yale chengelang isa tabila masache bakat lile ichiyo chugala kadang cha masache go isa yutsila nguchi wanong hi khadang atong de lile Galatia chiti akhi tharo ayong takula na thare in makinong tanar ni mikiting Galatia akhi taku akhi tharo ayong takula na thare isa yutsriti ni dang ngucha chaiza summer de ngucha cha nguchigo winter de la kyashanong hachabayo male ta isa yutsridi le de ngucha cha nguchi abadongba changa bar yunong bai khadang atong de lile chengelang yutsra chati na military camp la linong kole makhangla na school wate college wate hachabayo matam la linong kole ta hachabayo matam la mina nanong ngucha cha nguchinong kole shijelang rachide waliru li chara chide hachabayo matam la mina chengelang yutsra chati hachabayo matam la mi isa ngucha cha nguchinong hi khadang atong de lile makhangla amalong baba thicheliba liba matam hiriya tamona mina chengelang yutsra chati isa ngucha cha nguchinong ba chengelang isayo assignment lile chengelang yutsri di yo nolom lile isayo duty khadu isayo assignment khad lile achego isang tumona acha ngushibala mamathono masusono machamchamno kingchinoma takhatang lungpi sena kanyang sena lasikinga tamong khagushko tsuna barni da acha ngushino ba hi khadang atong de lile adisa isanela thingmode shanglang efficiency shiti akhi anya ayong threla kodi thingrang hila
azingda chola kadang chiza no ngonong ina makinong pekya khamchona ni da isadi ida yonyore alimila sungrang bana tri cho lapchwa tumung yola Adam ko if pekya isana lomthingde azingda chola lady isana kiboba sungrang bana lapchwa tumung tri ko kalapche ko chunu chingi kalapche ko kina akhang zwa tumung tri ko tani hazala sungrang ba longkyang rama sa choba hila isana azingda chola ngune lile ta ko de na kyoba ikyoba apu kyoba ngitsardi ko de sungrang ba hiba ngitsara kalapche chunang hidade abodongba sungrang ba khadang kanyang rai peche ko azingda chola isana ngune lile hi sungrang ba yuni isade yune lile ko de ngitsara triche chong hidade abodongba jisu krisan aya atila zarale khadang pishube ko achecham akje ko abodongba sungrang ba azda zate ngitsara kalapti abi kanyang alongpini jingcho hila isana ngune lile ache ko chenyang isade yunyoba alimila kanglong tinala isa hitsa abum yola achauba kina kiti akhangazong makhangla singdong lidong hiya bum tinala chenya isa ngitsara hitsa atung deuba achauba lile ache ko abodongba sungrang ba kenyoba na acha nguju sonong sungrang ba tricho lile sungrang ba ni hechi sonong ba abodongba sungrang ba ichu kalap cholile makhangla abikyang lapchwa tomongla surwa tomongla abikyang kanyong sonong isa tricho lile ache ko yutsira jadi chengila sungrang ba na itriba sungrang ba na kyang triba za hi khatang hi ambi amala lile isa tomongna sungrang ba hi chinong ba sungrang ba ningdang ucha za uchinong ba makhangla sungrang ba kanyong sonong ba hi khatang atung de lile ina achanga cha yujega de isade yonyore pekya khadu yujeba atike choba isayo nagaland yo yangdong khat la tike choba aur khadu isa nyechoro lang mi sapong atila chagang la nyezed lang mi sa kanong khang la nyechoro lang tadgo na zada le de kami bi tumala jare ache ko aur khadu abile mi samale chaza male tanye abitsale luchar khadu ache ko ara lu tangdang ko na adile lapchwa tamung chisi ko adile sesu kyo ma chi kyo ba khatang cha charo ko hidade abio lula mi sa pong zero ba makhangla mi sa chazadi zero ba chala zero khang isa tamung mathele chama tamung chanyang chko chukhang be ko abdong ra khatang ri lung charo ba cha chazahi mong bala khatang atanung khatlile ache ko hiba abdongba auna abi misamagang chazamali danye alula zero chakadang rilung charoro ba kadang zi charoro ba achego abina chaza bongdi abi lula zero ba chala tunang sign khadu anangkula makhan anachela makhan achingla amali amayingla tunang sign khadu takecheko adila mathare ko yona lile yucheba dikecho kodi alula zero ko na chamadi chanya jaranang hidade anabong chapeja anangku habija makhanla anakje chababeja arisa kharala achingmi kyubi chiko na hida muchire ko yujeba dige cholile hidade yangla lera tungni mayang ba hari iyo tsai khada chuna hi ma chana jingcho nang makhangla alo hai khada chuna ko atungni ni mayang ba jam thingko tazo thingko ta mangu tanye pekya khadu aura khaduna lulang wora chite asada au mi samli bayo lulang ra chite apilula zaro chocha mi sapong Zamadia tamung chukhaya chocha talisa abio nokyakuna annabong chobe juguna sisok chego yonelile idade hatsa auna yuchikuna ngukona yuchiba irmisa chanyang jaba irmisa chake jaba hiba hivine lile ko atila ya pam atila zati bicho hidade hibayo au khadun nguchiba hitsa yuchiba atigicho khadu au hi khadu arakuchila yuchiba tigiba cha kode akudiba tuzara namsucho nang hidade anna tochungo suro chego yonalile anyu bami achure namsukhangla thalisa anna tochungbo suro asawmi namsukhangla thalisa anna tochungbo suro rego yonalile achego mayuritina yuchiba au hinuchiba hi choge cholai hi amama khadwe hiwi auna irlula makhangla irmisati kenna makhangla anabong chabaja anangku chabaja dele libaiza yujiba hiba aunu muchiba chogi chola khadego ara yanati na tangchi hazada
유제 그도 막한 아티게 주거도 이다 릴레고 유제바 하츠바 유제 그도 천양 이사데 요녀래 천양 이사데 요녀바 무치아 차쿠 아시 아차시바 유즈라 자디 탈리스 이사 도몬데 아청가창 고신 그도 사녀래 이날롱트레 나갈랜드 스테트라 majority 90% makhanla 80% zala Christian yo yutsra chadi dwe no na mina Christian cha cho yo isa da mo mathe khong nadana mi Christian cha ba isa da mo mathe ne lile yu mina Christian cha cho ba nara jara mo mi Christian cha cho ba sanasa ya ile Hindu khadwe Muslim khadwe go mayo che isa da mo Christian yo background khad lile Sunday school makhanla chan youth na di go na chengeda chi tsanga bar sanya ra dina isa bamkyang tsuna ba yune tapti chengeda chi isa kyang liro soyale chengelang isa ne tingmu deshti kang hi tuinyali 20 years makhana 30 years 40 years 50 years kang sangrida chi na Christian charo gona kang yurida chi Christian charo gona kang thanyang da chi Christian charo gona chenyang isa tamunde yunyoba kang la na ina abadong ba Jesu Christ ma kecho na in abadong ba Jesu Christ ma kecho abadong ba Jesu Christ ma kecho ko likhang lang isa yo akang la na yo family la na na go de samu chacha mu chi cheno na li thola na na go de samu chacha mu chi cheno amalong baba tila yu cho level tila na na yu chi ba abadong ba Jesu Christ za ikam chura itore ko na ma kecho khang la na na go de sa family la chanong ko le yu cho level la chanong ko le li thola chanong ko le na na go de sa mu chacha mu chi cheno ta ni na da go de abadong ba Jesu Christ za ichungrang ikam chura I kang barak de ko na ko de khechura nang na office la pom de mi kha dang mucha cha ngu chung chinong office la na pen people pom ya de mi na abadong ba Jesu Christ lam che ko na ngu cha cha ngu chung chinong na contract kun chia de abadong ba Jesu Christ khecho ko na likhang la na yo contract sign cha ba la mi na abadong ba Jesu Christ lam che ko na cha ngu chinong makhangla na mission ngu chung chira ba ha cha ba yo ngu chia de mi na abadong ba Jesu Christ khecho ko na likhang la ha cha ba yo mission ngu chung chi ba la mi na na kha tang paran mu cha ba na chanong paran mu cha ba na ngu chinong ha cha hi khadang tong de le ina ko bi yo chu na chengelang isa Christian ti gang shin gang yore thanya makhangla gang chi ga da shi Christian charo ko na chengelang isa abadong ba Jesu Christ ma khecho ko na le ramao tuno isa ngu chela kha tang suma zeba tingche ya le isa ngu chidila kha tang re ma zeba para Hindu retina Muslim retina chengelang Christian ama chau cha choba isa yo state la lang ma cha choba makhangla medical college makhangla engineering college makhangla hospital di facilities achamali choba isa da mon tingche ya le kha Christian ti yo ngu chikaduma beauty banala abadong ma Jesu Christ ke chore nang la hiri cha kha tang private in achang ngu chinong ba li choti lamina yu choti lamina isa achang ngu chinong ba chengelang paradina ma chau isa ngu chia le hi alam thino amala le hi alam thino amala le chanyang isa de yunya ba le de isa na kichiba isa na bijiba nana tushu nang hacha khanong ko yuna le nana acha shukhang la acha khanong nana amacha shukhang la amacha khanong nana amanong cha shukhang la amanong khanong nana choge chola shukhang la hacha baza nana choge chola cha khanong ache go yuzra jadi isa tumu chanyang alimol achala khamnong makamnong achakhang la asia cha choronong apia cha pinong singdong lidong kha ta mayamarang kadang cha choronong ko hidade isa ina shuba isa na singje khodu khyamba cha hacha baza khada lengi choronong isa alimila lang anyalile acha khadu amacha khadu choge chona amamowa makhangla amonong ko amamowa ache go isa no nguchubadi lapchwa demo cha lang anyalile acha nguchuba amacha nguchuba haja thali na yo phala hero yo chonong yo phala hero yo chonong ache go isa demo na acha nguchuba long long khenom makamnong abadong ma Jesu Christ khechogo na chengelang isa na nguchuba ba dila litho nguchila chanong ko le amalong baba shuchang nguchila chanong ko le isa na Christ khechogo na nguchina bakang lang ko di sa isa nguchi amagang machanong ko di sa akosha machanong ko di sa ami maliba machanong tanye isa nguchila lapchwa tom amonong chanong isa ni dang khadang aching chuba chanong na ko na
isa yuzridi acha nguchku asya jasigo isa tomu kanyang tsang bar jingde linona ko nang hiba yukun isa tomu de chomchure tsang mani sa tomu kyang mo chusong